Evo ovako narod, da vidim kako vam sviđa ovaj šov. Pa naj nije loše tu moja bivša djevojka, da li me voli draga, da kako vam se sviđa šov? Za peše imamo 3 vrlo jednostavna pravila. Prvo pravilo je kad neko nešto dobro uradi, vam se nešto sviđa, na primjer ovi seksi momci i plješćice. Ovo pravilo jeste i kad vam se nešto ne sviđa i upadimo tu, jer vam se ne sviđaju moja seksi i plješćete puno više da se ja bolje osjećam u tome. Treće pravilo je samo najdraže pravilo, to je vaš veći aplauz i naša veća energija. Mi ovdje dajemo više, vi vidite više, naravno, platite više. Ako vam se sviđa šov, platite. Ako vam se ne sviđa, pravite se, vam sviđa, opet platite. I primamo sve žene, djece, ključeve, da unutra, vikendanice. Imamo onako da se ne vidi. Evo ovako, jedna mala. A šta će prima ženu? A ženi